Анатолий Емельянов, тыва деп чүл. Тыва деп чуурттыңнан сен бе? Тыкалабай толсу коран, хүрең арыны кижилернин хүлүмзүрүү чайнан хемнер. Тевелерде гертик дагылар дээринде шаштакылан, халыгын изи хүнде безин харлы дүбү үрген саян. Тагда хемнер даажы хыжым, дүдүскекти дүмбей ezim, таар отту хову шылдыр, дүбүнге дер күнге эштен, сеткил сагыш хосталга чок, аар улуу тарлал хинжен. Чеже чүз жыл өттүр, арак чону чүптезе да, селемени кадыр кылдыр, эзилдирип эде тапташ, чернин байлаан ажыл ишке, элбекчидип баян чондур. Төрен женин чашт байлаан, кыргыз байлар хунапчадан, төккен ханның толуу биле, каттап тейлеп алыр чондур. Хосту чорга тыва чонам, самдар ылды көжүп чорбас, хорай суунун шапкын тудуун сайзырадып көгжүдүптүр. Маадыр күчтүк соруу биле тааптай күнде кылыр ишин мана борбайн бөгүн демник даргана бап кежин тыптыр.